turaza kwibandaho turaza kubabwira ko abanyeshuri biga Jessica Gamba by'umwihariko abiga secondary bavuga ko biteguye ikizamini kizatangira ku munsi wa gatatu tariki 19 z'ukwa gatatu 2025 murabyumva muri aya makuru. Ejo hari gahunda yitwa twegera abaturage, ni gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali aho ni muri PK Arena, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali. Murumva muri aya makuru. M23 yasabye ko Perezida wa Kongo agaragaza byeruye ko ashaka kuganira nayo. Murabyumva muri aya makuru. Dukomeje kandi, Perezida wa Angola yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo ko zakubahiriza agahenge kashyizweho kugira ngo inama izatangira tariki 18 z'ukwa gatatu itangire abaturage bameze neza. Turaza kubabwira mu makuru y'imikino. Turabwe ku ikipe y'u Rwanda Amavubi yarahamagaye ku munsi w'ejo abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Murabyumva muri aya makuru. Mu myidagaduro hari talent show ibura iminsi 2 gusa yonyine kugira ngo abana bagaragaza impano zabo. Akaruko gato gusa tuze turambura aya makuru. Kaze muri aya makuru, reka tuyahere hano mu kigo abanyeshuri biga Jessica Gamba by'umwihariko abiga secondary. Nyuma yuko hari havuzwe ko ibizamini bizatangira kwa kane w'icyumweru cyashize, ariko bikaza guhinduka bikaba bizatangira tariki 19 z'ukwa gatatu 2025, aho ni ku munsi wa gatatu. Abanyeshuri batubwira ko rero biteguye ibizamini neza kandi biteguye kubitsinda kuko na midterm barazitsinze neza cyane. Mu yandi makuru, reka dukomereze ku munsi w'ejo ku cyumweru kuri gahunda yiswe kwegera abaturage. Ni umuhango wabereye muri BK Arena aho Perezida Kagame yegereye abaturage b'umujyi wa Kigali, aho yavuze ko nta muntu ukwiye kugusuzugura kuko atazi uko bayo. Akomeza kandi avuga ko umuntu nagukubita urushyi, hari abenshi bavuga ko uzahindura undi musaya akagukubita, ariko kuri we nibishoboka, ahubwo wasenguka hava amahoro ataguhitanye. Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yakomeje avuga ku kibazo cy'Ububirigi ko bukomeje kwijondika u Rwanda cyangwa busabira u Rwanda ibihano ku ruhando mpuzamahanga. Yavuze ko u Rwanda ukuntu rungana atari urwo guteranirwaho n'isi yose, kandi asaba Ububirigi ko bwareka ibyo rurimo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomeje asaba abaturage ko rutagomba kumva iby'Ububirigi, ahubwo rutagomba ndetse no kuba Ababirigi, ahubwo tugomba kuba abo turi bo kandi dushaka kuba bo. Ayo ni amagambo ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu yandi makuru, yasabye Perezida wa Kongo iyo ni M23 ko yakerekana byeruye ko ishaka kuganira n'umutwe wa M23, kuko leta ya Kongo yakomeje ivuga ko itaganira na M23 kuko ivuga ko ari inyeshyamba, yo itemera ko ari umutwe uharanira uburenganzira bwayo. Perezida wa Angola yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo ko zakubahiriza agahenge kashyizweho kugira ngo inama izatangira tariki 18 z'ukwa gatatu 2025 izatangira abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo batuje. Dukomeze muri aya makuru. M23 ikomeje gushimira Perezida wa Angola kuko ari we muhuza ku mpande zombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 n'indi mitwe irwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Reka dukomeze mu yandi makuru, aho Papa Francis umaze iminsi arwaye kandi arembye ku munsi w'ejo yashyize hanze ubutumwa buhumuriza abakristo bose, ati nubwo bigoye ariko hari icyizere yuko nzakira. Ayo ni amagambo ya Papa Francis yagarutseho ku munsi w'ejo ku ntege nke. Kuri imikino bimeze bite? Akatike igikombe cy'isi n'imikino y'ibihugu byinshi bitandukanye biri kwitegura, n'igipe y'u Rwanda Amavubi biri kwitegura. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ejo yahamagaye abakinnyi b'Abanyarwanda ndetse bakoze n'imyitozo ya mbere bakoze yo kugabanya umunaniro ku bari bavuye ku mukino wa 21 wa shampiyona y'u Rwanda. Abakinnyi rero bakoze imyitozo yoroheje, harimo n'abanyamahanga bamwe bakoze imyitozo. Abanyamahanga barimo nka Rubanguka Steve, Muramuzi Maxime Western, Twizerimana, Buhake Clement, babani abazamu
hanyuma kandi andi makuru mashya ari kuvugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi witwa Umukiza Obedi, uyu ni umudefenseur ikipe ya Kiyovu yamaze gusimbura uwitwa Byiringiro Gilbert abazi nka Kagege, ni ku izina rya Kagege ariko ntago ari kwa Nepo. Uyu rero Byiringiro Gilbert yari yageze muri kampu ariko ntago yabashije kuboneka mu myitozo yakozwe ku munsi w'ejo. Abandi bakina hanze ni Burayi mu bihugu bitandukanye baragoma kugenda baza. Ikipe y'igihugu ya Nigeria izakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku itariki 21 ejo yasesekaye mu Rwanda. Bamwe bakina mu gihugu barahageze ndetse n'abandi bakina hanze yacyo baragomeza kuhagera kuri uyu umunsi wo kwa gatatu ni wo munsi wa nyuma wo kugera mu Rwanda, kuko nibwo bazafatwa ibizamini kugira ngo barebe neza niba kuko biteguye kuba bajya muri match. Ndumva ari byo biri kuvuga muri iki gihe. Cyahereye hano ikagamba ni talent show iteganyije kuba tariki 19 aho ni ku munsi wo kwa gatatu, aho talent show rero abana bazaba bagaragaza impano zabo kuri GS Kagamba. Talent show harimo ibyiciro bitandukanye, harimo kubyina, kuririmba ndetse n'ibindi. Ubwo rero ni ku munsi wo kwa gatatu twitabiriye talent show. Reka twerekeze ku mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Twatumiye umunyeshuri wabaye wa mbere senior 6 ni Mege. Waramuse amazina yawe na ya wa Mariya ni Gasina 6 Mege. Oya ntago nari ngiteze, gusa nari niteze ko nzabona amanota meza, ariko ntago nari niteze ko nzaba wa mbere, gusa byaranshimishije cyane. Byaragushimishije cyane. Ese ibanga nakoresheje no gusubira mu masomo abarimu banyigisha nka n'abakurikira ibyo banyigisha nka koretide cyane. Umwe mu bitezweho byinshi mu kizamini cya leta kiri imbere uyu mwaka, witeguye gute ikizamini cya leta? Nyiza kuko nsubira mu masomo, nkasubira mu masomo banyigishije, ngakora n'ubushakashatsi kuri ayo masomo. Ni kwiga cyane bagakoretide ntibasibe, mbese bakiga cyane. Urakoze cyane kuba witabira ubutumire bwa Media Club. Yego namwe murakoze cyane. Nuko dusoje amakuru y'uyu munsi, cyangwa